Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulmon tağanlar, biz bugünkü Kur'an alifbe sabagыбызda idgom temasini ötöbüz. İdgom degeni kırgızça kirgizүү. Açıkta aytkanda bir tıbışты ekinci tıbışka kirgizip okuu. Mim mesel sözü жазылыштан nun men жазылып, ал эми угулганда толук mim mesedin dep mim menen ugulat. Kийинки söz bolsa lan nu'mina. Bul жазылышы lan жана nu'mina. Ал эми окулганда lan nu'mina dep nun ekinci nunga kirgizilip okulat. Andan kийинкиси min waliyin. Bul жазылышы. Ал эми окуганда биз нунун тубышыны nun tubuşun vav tubuşuna kirgizip miwaliyin okuyuz. Miwaliyin. Ve men ya'mel okuluşu ve men ya'mel. Keyingisi bul olsa жазылыşı ve men lem. Alemi okuluşu olsa ve men lem. Ve men lem. Nun tubuşunu lam tubuşuna kirgizip okuyuz. Andan keyingisi olsa min rabbihim okuluşu olsa mir rabbihim. Nun tubuşunu roğa almaşırağız. Keyinki sözde ilahun vahidun okuluşu ilahu vahide. Bu sözde ilahun degendeki tenvin vav tuvuşuna kirgizilip okulat. Keyingisi olsa hayran yarahu okuluşu hayran yarahu. Bu sözde dağı tenvin ya tuvuşuna kirgizilip hayran yarahu deb okulat. Andan keyingisi olsa huden lil muttaqin жазылышы. Ал эми окулушу болсо hudal lil muttaqin. Tanwin lam tubuşuna kirgizilip okulат. Andan kийинкиси болсо gafurun rahimun. Okuluşunda gafurur rahim dep tanwinin nununu ra tubuşuna kirgizip okuyuz. Gafurur rahim. Mына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сабакта биз идгом темасын өттүк. Эми качан Кур'ан окуп жатканда sökündü nun tubuşuna keyin mim tubuşu, ce nun tubuşu, ce vav tubuşu, ce ya tubuşu, ce lam tubuşu, ce ro tubuşu kelgen учурда sökündü nun ce tanwindi oşol alta tubuşka kirgizip okuyuz. Allah Taalam barыбызга бул эрежелерди жеңил түшүнүп, Кур'ан-ы Керимди эң туура жана эң жакшы окууга жардам берсин.